meghalayapost.news. मी काय म्हणतो, तुमची फेस 2 मधली जर असन Ki arut ki Rangbah da ke jing Bitar lo ke Jinglip Bording bakha keblak ta ek paj ba ilalek ban wiang ding don ya Ophis Maharashtra State Electricity Distribution Company kebetulan Balgaun jong ke jela Maharashtra kene ke jing jagla santri ki jeliu arjar san ke bakat tum balasaki ki durki ki balasaprang ki san social media ki arut ki Rangbah ki lalek ban wiang ding ki mit bet suki trikam ke Ophis da ke basenrek da ke petrol bat ki sawyang ding hadu balakem ding kemi bet suki hapo ke Ophis kam layu iru bagani ke jingja alasaprang hakilat pathai kubur baper hapo keri hang bagi te ke arngut klem jumam ilalek ban wiang ding yati met bet suki ibere ki jakat rekam jong gi nongtrei hapo Maharashtra State Electricity Distribution Company kebetulan Balgam jong ke jela Maharashtra tumlapau hakilat pathai kubur kita ke arngut adin kita ke jingja ke syakem no hakilat ke Maharashtra berkini ke arngut kebetulan ti hakte ke kam ki kentup yau abinash nirmal bat ubinit taide bagi kulit ru kelapan hap hakikendan beper kabaharatia naya sanita. मी काय म्हणतो दादा, कायदा तुम्ही हातात घेऊ नका. मी काय म्हणतो, तुम्ही जर फेस 2 मधले असाल तर लाईन तुमची चालू झाली आहे. तुम्ही हाय कुठचे, तुम्ही सांगा ना. मी काय म्हणतो, तुमची फेस 2 मधली जर असन meghalayapost.news.